Duhai jelita sambutlah kini aku datang. Datang Abah Haji Elan yang kau inginkan batik dari Pekalongan Pak Haji Erlan ada. Cobalah terka apa isinya Pak Haji Erlan. Cobalah terka Pak Haji Erlan apa isinya. Hadiah yang kau inginkan batik dari Pekalongan. Hatiku tak menyangka batik dari Pekalongan. Hatiku tak menyangka Pak Haji Erlan. Abah Haji Elan linggih lan Pak Haji Elan anu Paris lan luhur anu meang. Di sarangan Bos Pak Haji Elan ada. Duhai jelita sambutlah kini aku datang. Datang yang kau inginkan Ibu Haji Elan batik dari Pekalongan. tong melengjang Bos Haji Jamil deui aulis otoy deui bagus. Hadiah yang kau inginkan batik dari Pekalongan. Bos Haji Jamil linggih lima Bos Haji Jamil anu mana aulis otoy Mama Dea anu bagus. Agi yang tanu pada hajat anu mana otoy deui sayang deui. Akemir tipar Akemir anu mana memakandar kepada yuk Haji Elan ada. Heran ya sareng ketiga nengan tileng aku tamana aulis oto aulis otoy dibela Bos Haji Jamil Ibu Bos Nami Haji Jamil anu mana dede ribu kutu sangka Mama Haja Ela Republika Paksa. Bos Haji Jamil segala puki Ibu Nami dede suka-suka Bos Haji aulis Jamil otoy anu bageuna deui mama aulis otoy ngawartosa Bos Haji Jamil paesana deui yang punya material ngariangkeun sagara payasa ya ombak jaima diteraskeun surga dunia Mama Haja Ela hari Minggu aulis otoy sangsara kemana dihajar. Mama Haji Elan Pak Haji Elan Allah hadir geningnya huwa Mama Bos Kandar Haji Ibu Jamil Kandar aulis aulis otoy otoy Mama Haja Ela anu mama Ibu Nami apa yuk Ibu Bos Haji Nami Jamil anu yang punya sumpi material Bos Haji Jamil anu bagus ngawartosan loba simpatisan surga dunia pikeun duduluan wasep anu sumpi agen tau agen tau nu bade hajat ngawartosan ya Ibu Haji Elan langkah yang banyak dunia ku rasa saat ini karena Makandar malam ini malam keratang ke dunia Bos Haji Jamil anu mama Mama Haja Ela anu bagus langkah yang banyak dunia ku rasa saat ini aulis otoy agen tono bade haja Bos Haji Jamil malam ini malam Aulis otoy. keratang oh dunia
Kuras sebagai gadis suara agen tok pada haja ku di belainya ku di kembunnya aduhai sungguh mesranya agen tok ku di rayunya ku di belainya aduhai sungguh mesranya agen tok pada haja tercapai segala gelora di jiwa ini Mama Dea tercapailah segala gelora di jiwa ini angan-anganku melayang layak tinggi bagaikan Aginto malam ini malam aja oh dunia Mama Dea Mama Jaela anu mana Ibu Nami Bos Taiwan alangkah indahnya dunia ku rasa malam ini Mama Nami Mama Nami anu mana oh dunia Mama Dea oh gitu ku rasa bagaikan di surga Ibu Haja Ela anu bagia alangkah indahnya dunia ku rasa saat ini karena malam ini malam pertama oh dunia ku rasa bagaikan di surga Bos Haji Jamil ku dipeluknya ku diciumnya aduhai sungguh mesranya Bos Haji Jamil anu mana Ibu Nami Bos Taiwan Ibu Nami aduhai sungguh indahnya tercapailah segala gelora di jiwa ini Aginto tercapailah segala gelora di jiwa ini angan-anganku melayang layak tinggi bagaikan Ibu Nami mimpi yang Ibu Nami perut mini Ibu Nami ku rasa Ibu Nami di surga Bos Haji Jamil anu bagus Ibu Haji Nami ajojing Ibu Nami ajojing ajojing Ibu Nami tulis otoy sayang ajojing Bapak Bos Haji Jamil Pak Haji Bapak Bos Haji Jamil ajojing ala ajojing Bapak Bos Haji Jamil Miwa Ibu Mama Haji Bapak Bos Haji Jamil Miwa Ibu Ulis Otoy Kota mana Wana Ciburi Surya Rek Pamit Ulis Otoy Hujan letik Ngeriri acik Ningkil labana pati kolebat Mama Jaela anu mama Bos Haji Jamil anu bager agen tak nu bade haja mama sana cara perikatan di barengan wis otoy kiki loban Abah Haji Ela ombak letik pati siriwik Bos Haji Jamil disarengan Ibu Bos Haji Jamil anu mana anu royal anu bagus Ibu Haja Ela Jayanti muka cerita duangan Ibu Nami anu bagus Nami Bos Taiwan anu manga Abu Hajah Nami Bos Jayanti Kusipati muka lalakon duangan Ibu Hajah Bos Haji Jamil anu bagus Bos Haji Jamil anu Ibu manga Hajah Nami reng-rengan Jayanti muka cerita duangan maket Ibu Hajah Nami Ibu Nami anu manga Ayah Haji Jamil Jayanti muka lalakon duangan Jamil Bos Haji Jamil anu bagus Kusipati Ibu Haja Ela Royal deui anu Ayah manga Haji Jamil Wana Ciburit Surya Rek Pamit Aulis Otoy hujan letik Aginto ngariin cik Aginto depan haja utama deh ningkil abana pati ku meba
Ulis otoy segala bukti Ulis kita otoy segala bukti deui anu manang Ulis ulis otoy aku taman mangasana segala bukti jana prikata dosi pati di barenga Bos Haji Jamil di Kilaban segala bukti aku taman ombak leutik pati Bapak Bos Haji Ceruk Jamil Mimi segala Mama Dea ayo Mama Dea deui anu manang Bos Haji Jamil anu bagus Mama Haji Jayanti Mama Haji Ella cerita duangan Mama Haji Bos Haji Jamil Mama Haji deui Bos Malaysia anu mana Bos Haji Jamil Mama Haji Ella Jayanti bukalalakot duangan Bos Haji Jamil Jayanti Mama Eka pemangku buka haja cerita duangan Mama Eka Mama Dea Mama Ega anu mana Mama Eka Jayanti oh ye bukalalakot duangan Bos Haji Jamil anu bager deui Mama Haji Bos Haji Jamil sayang Mama Yanti Allah Allah aja atau bager Allah Allah aja Bapak Haji Ella penasehat segala bukti pun sepuh Bos Haji Jamil anu mana Pak Haji Ella Allah Allah aja aku tabat Allah Allah aja Karawang aja ngalah aja sampai pagi miara domba teh dua domba bikin dua agin tok nu bade hajat Sareng-rengan keluarga besar segala bukti Aulis otoy kota mana segala bukti pemangku haja Aulis otoy Aulis otoy segala bukti Aulis pemangku otoy hajat Aulis otoy anu mana bisi jadi masa Bos Haji Jamil jadi segala bukti yang ulah punya tulu campur material, agito sebab domba agim tu domba kuri Abah Haji Elan kesembuhan lengok domba pemangku haja domba kuri dia monangon kukuri Bapak dia Haji Elan paraban kukuri agito anak kuri domba domba kuri Teraim Mayor Teraim Pak RT Raim Ayah di paraban kukuri Mama Jijah Wilujeng Mama Sumping Ija Mana anu Jijah mana saha aja luna agin tok nu bade haja mana aja Bapak Bos Haji Jamil jaluna mah yang punya material asal garis segala bukti miara Bapak Bos domba teh Haji dua Jamil segala bukti ngaduanan Aulis otoy segala bukti ulis Kota mana? otoy segala bukti Bapak Bos anu Haji mana Jamil segala bukti ulis otoy atuh Bapak Bos tok nu bade Aulis otoy Bapak Bos Mama Dea Haji Jamil segala bukti nuhun bisi jadi masalah bisi jadi fitnah ulah turut campur sebab domba Up domba waase dimah